Ube pren 2 bulan ube bijih lada, 4 bulan mesifut, 4 bulan jut ke manusia, 5 bulan megrak jarau kaki, 6 bulan kamu rijik bulan Roma, 7 bulan mau balik-balik, 8 bulan temaji kisah, si kurang bulan di pintu arah, 10 bulan budak keluar. La ilaha illallah. Tak kenal besar akan tubuh dra, bulan kepon pegat oleh Allah, punyok gatangan awak ajara, bulan kedua nepegat ulai, bulan yang kelega kingan jara, bulan yang keput urat leher tu di dalam tubuh Tuhan pasal, bulan kelimang darangan gapa, 6 bulan sah kulit dengan asa, bulan ketujuh tulung 8 kan, bulan ke-8 abe selesa, bulan si kurung di pintu arah, 10 bulan sah budak lahir lam nangra oleh gata kena ubuma pupleput ura pama menjaga pupleput ura pama doa dapu pama pajuh buka dengan siara pupleput ura badan ke seum bate geregu dalam lungkik pa basabo jamo pama melit-lit basabo pijer pama menjaga osake gata kenangan kede gata gepe ubat gemita oraya gata lam hai putih licet gepe kawen judo gemita judo rini yang tatem ana gecen abeh belanya orang cik ke anu gesek geja amita tapi anak kurang cik bongang putih jibo harga kapai yang tajam. Pelayaran lautan raya, Islam ke laya, iman ke tiang, ngentaje merang nang rokal baka, syahadat ke kapai sembahyang ke asau, bukan komoda pelaya behtra, rukun heblah ke talo sao, sifat 20 ke labang ruda, gecok terpong dengan ceremen, ngelolo angin selatan daya, kapai besarat bepenuh asau, getiang tawa nang rokal baka, telah si ton urung megawa, telah si urau di pawang rusa, takalan pade ase gopuau, tanging bak jaro tiji si rusa, bek berat gaki, bek berat jaro, jauh tapuwa yang tantamita, udip lam donya bena dua syawa, prote betra ibadah bena, miana menan sagayahan rugau, udip getanyo di dalam donya, menencit teman ora duda, wate tawa nang rokal baka sangat detat jio melintang aroh ngan laut raya nang rokal baka sangat detat jarak melintang sawah aput panca indra nang rokal baka rakyat mekatau hana musidro yang rumah muka nang rokal baka rame mesaksa iruh rakyat bago iraya nang rokal baka nafsi hana puta uji hana sobela nyotan amal di dunia ini pasti nanti masuk neraka. La ilaha illallah riuk bicah lam juruju megoh alim bekta aminah tabut surah jawanahu alihai anak metongkat kuya musedibah perahu lawung tahai adik metitik 2 temah huruf sama ji elin tengurinang jimhaka kenang tat lagai tincu ulengan perut ji cateng dai zai mu pingko teduk meranyo ado dan adun musediara parang cah durawa umpama zau parang cah utun sen dengan sen megigo lage gagajongan koh papun nurinam nun terlintung metalum titik wahai adik mubungko udeng deha ekle nyan tebli abe meselam ale rampaga krat pinang musedi hamzah medura kawat ya sabantat itik la ngukrung wasalamu tamat karangan menan gejangan le ureng jamun
halepah taplung barkung rante gehila bak malaikat hadarat putran firman jak bahkenan simanyan dalam nuraka sebab jihidilai metente di dalam salah han puta ila pobala sembahyang hana oleh sebabnya hanjit han benar tapi ke yo golam mate bahate tatingai donya yo golam talo bahugop uyup bumonyo yo mentang sinau getanya di dalam donya bedah ja taubat salah tat getanya dile aja mita gure be male jalan agama yo golam talo bahugop silimon putih pike berabe hai wareng pubu kaitaba uru kataha gepegah jilakai asau atakalan kerau tip ura salop sabena ajak tajak getanya tajak ta ayon tapak sinolam donya taduk getanya taduk bek sampai gabuk tatobat hana bedah-bedah mari ta bedah awate subuh bek lilam tika ta sembahyang bedah ta sembahyang bek gaduh bimbangan piasan donya wahai mawa wahai ecut ka barang kahon ja ibadah benar hana guna cantik tegabuh dengan laga dalam tanah cak gepasau gata kagepasau dalam tanah cak yang iga pira hana le guna intan berlian gunung dengan gle motor BMW pisama saja Honda Mio dengan Vario motor Escudo tinggai lam donya motor gilengan motor beko kapaingan jalo tinggai semua mate-mate getanya mate Tuhan ne pecre jawang lam tubo ban kamate hana artile peng ba BPD umangan lampo ta e ugle eteng kuta jak koh ige pilih yang kreh-kreh kega kawe hana guna tega beh dengan cebe kesana leh getanya mate hana putan dum nabi betaturi wahai insan 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama fon wahai kaum Nabi Adam, yang keintu bandum Nabi wahai insan, yang kedua hai saudara Nabi Idri lam surga dalam mata netop iblis lena bina masa tofan pegat kapai ne pe kenan bala tentera jeneh bekai put Nabi Hud 5 Saleh 6 Ibrahim tat mulia tat gemaseh perangai Halim 7 Nabi Lut 8 Ishak dan Ismail yoh di Mina ayah nasihan lu sikin siplo Harun siblah Musa ana Imran bukit Tursina dron marid dengan Tuhan 12 Dawud lemah lembut mangat tatsu iyang jile hana jadeh tudang laju tu makul heblah jinolon pegah Nabi Zulkifli apot belah Sulaiman karunya Tuhan pangkat tinggi ke-15 Nabi Ilyas lon pegah jinau 16 Yusuf bulun pengetat samlaka Nabi Yusuf rupa cantik ibahate pungau Zulaikha purmo raja Nanggro Mesir. Anda jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali setelah yang satu ini.
17 Syuib umur tatrib sepot mata yang jo tongkat ke mukjizat Nabi Musa ke-18 jinolon pegah Nabi Zakaria Nabi Ayub Nabi Ilyas Nabi Yahya 22 hai saudara Nabi Yaqub 20 hai Nabi Yunus lang perut engkot 20 put jinolon pegah Nabi Isa anak Maryam karunia Tuhan hana bapa 25 wahai kaum rekan mertua Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa